Nĩ ngatho cia mwanya mwĩrori wa Kĩo TV kũnyitana ithuĩ thĩinĩ wa Kĩo Gabiru wikendi tarĩki 15 mwĩhoko wakwa wikendi ya kwĩthiĩte na mbere na gũkwagĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Irimũ wa Wanjiru, mũnoro ũngĩ wa studio ũrĩa wĩikarĩire metha taũri na njĩra ya ciko etagwo Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ. Na tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki augĩte Rigathĩ wa Gachagua amuonaga ta mũrũ wa nyina, onokorwo Gachagua we ndarakorwo agĩtĩkĩrania na ũhoro ũyũ. Kindiki augĩte nĩageretie kwenda Gachagua no ona atĩ kana agakiuga Gachagua ũndũ ũtarĩ na gĩtĩo. O ningĩ nĩakĩũrĩtie andũ a mwena wa kĩrĩma ya irathĩro magakorwo magĩcagũra mũtongoria wa bũrũri William Ruto itĩna rĩa kerĩ mwaka ũkĩte. Sisi tunaunga mkono Rais William Ruto. Yeye ndiye ametukumbuka sehemu hii. Tulikuwa tunang'ethia hapo tukingojea, sasa Mungu ametujalia, sasa ndio sisi. Si namna hiyo? And I said it the other day in Meru. I want to repeat. For us who come from Mount Kenya, and especially Mount Kenya East, supporting William Ruto for a second term is not an option. It is a must. We must do it because voting for William Ruto next year is voting for ourselves. Ninakubaliana na nyinyi ya kwamba sisi ni jamii moja. Na mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu, na wasi kwa heshima tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Jorine Korie, Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo ngojeni, naomba tutulize boli wanasiasa kidogo tu. Tupatie hawa wazee nafasi waongee na wazee wenzao kutoka sehemu nyingine ya Mlima Kenya. Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya Mlima Kenya na sisi zote. Vile sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West, safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East. Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo mimi nauliza ndugu zangu wanasiasa, tungoje tu tuwe na time kidogo. Haijafika hapo. Labda wakati tunafika mwisho wa mwaka tutakuwa tunaangalia hali ya anga vile inakaa. Alafu sasa tutaamua, na tutaamua peke yetu. Wazee hawa ndio watatusaidia maamuzi ambayo tutafanya. Ni kweli si kweli? Na tũgĩthiĩ na mbere, thirikari nĩ ĩreire a Kenya gĩthurano kĩrĩ na thayũ, kũrĩa ateti morĩtio gũtigana na ũteti ũngĩthoga thayũ wa bũrũri ona kana kũrehe ngayũkano. Mwandĩki mũkaru ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Raymond Omoro augĩte gũtiramakania kaunti ĩrĩa mũndũ aumĩte, ithuothe tũrĩ a Kenya. Akiugĩte a Kenya no mũhaka magokorwo magĩkuruhanio thĩinĩ wa ũthii wa na mbere nĩguo matigakorwo magĩtigwo na thutha. Kuna wanafunzi karibu 3,000 ambao leo hii wazazi wao wako hapa, walimu wako, na pia hao wazazi wamechangia kiasi, na sisi kama viongozi tumekuja ili pia tuwasindikize. So leo sitaki kuzungumza mambo mengi kwa sababu mambo ya elimu ni mambo ya muhimu sana. Na katika serikali ya President Ruto, kama kuna jambo amepea kipaumbele zaidi ni mambo ya elimu. Ukiangalia bajeti yetu ya hii mwaka tuko na zaidi ya bilioni 780 kwa mambo ya masomo ya watoto wetu.
kwa chini ya miaka mitatu, saizi tunaelekea kwa miaka ya 4, ameajiri walimu zaidi ya 1,100 kwa sababu ya umuhimu ya kukuwa na walimu wa kutosha kwa mashule zetu, ili watoto wetu wakifika kwa mashule wawe na nafasi ya kufundishwa kama watoto wengine. Vile vile kuna madarasa tumejenga zaidi ya 23,000 na mambo mengi, ili tukuwe na mazingira mzuri ya elimu kwa watoto wetu. Na ameifanya tu sio hapa Kajiado peke yake, imefanywa kila mahali. Ukienda huko Nairobi, mambo ya elimu inaendelea vizuri. Ukielekea huko upande wa Murang'a, ni vile vile tunasomesha watoto wetu. Ukienda huko magharibi, the same story. Ukienda coast, huko pwani, watoto wanapata nafasi ya kuelimishwa. So mimi niko na furaha sana, na kama jamii ya Masai, kama wakaaji wa Kajiado, mumeshikilia mambo ya elimu, ndio mmeacha kazi zenyu mkafika hapa kwa hii technical institution ya Masai, ili tusukume mambo ya elimu. Tushikanishe hawa viongozi wote, tushikanishe jamii yetu yote, ndio taifa letu lipate nafasi ya kuendelea kwa ile njia inatakikana. Na Kenya Fara Wadudu ama Minister Musalia Mudavadi ateti matiganite ari hamwe na Senator wa kaunti ya Vihiga ni makuhugurite kanithaini wa PAG kuria kumana mushemanio wa ayuthi. Musalia Mudavadi nyorite ayuthi gwikara haraihu na ateti aria maihuiro ni marakara na marina ukabira. Munini wake Senator wa Vihiga mundu gwitwo Godfrey ni akiugite ihinda ni ikinyu ona obe ujithi makiyukia utongoria kana iturwa ngurani mwaka ukite. We must not allow our country, our county, our constituency, our ward to be taken over by people who are bitter, people who are vengeful, people who are vindictive. Mumbula, leaders who are bitter, who are vengeful, who are vindictive, don't allow them to take over your wards, don't allow them to take over your constituency, don't allow them to take over your county, and don't allow them to take over your country. We cannot have a nation that is led by people who are bitter, vindictive, and vengeful. We must correct it and become the custodians of a good Kenya from the grassroots, from the ballot, from the ward, from your constituency, from your village. That is where our strength will lie. So I speak to you today, saying that let us have a stable country. I also appeal to you that we want continuity, we want fairness. Nigatho jitikiria tuko tugikiria ni tuko tugicokereria na ripoti ingi. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Hihi we muyo ureketie form 4 kana muciari uraya mwana wake thukuru ndugatangike
rĩngĩ kuona thukuru wa Jewel Technical College rĩu nĩ ũragwĩtĩra intake. Gũkũ arutani aitũ nĩ makinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na tũrutaga arutwo aitũ na macini cia kĩrĩu na makaheo ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire kũringana na kothi ciao. Kothi citũ nĩ ta ũrugi nĩguo hospitality, ũthaka arĩguo cosmetology, umemerekia arĩ journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre wega gũkinyĩria gĩkĩro gĩothe kĩa mũrutwo. Tucerere ũmũthĩ Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kana no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0771 300 0771 nĩyo 0701 300 071. Weheke mieke etanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mwangaza wa Neno FM, shesheni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre. O muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano, tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ. Thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ. Thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine ka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW. Mũgatereva kinyagia thaa 2 cia ũtukũ, na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa Kĩosho. Kiumia kĩgima gĩkoragwo na mĩhang'o kĩondo rita, ũguo onaguo nĩ tũmenyete, na nĩkĩo tabarĩra ya kũinĩkĩrĩria yongereirwo wathi mwerũ nĩguo tũgũteithia gũtiriha wikendi na thitairũ. O mũthenya wa Jumamothi nĩ gwĩkĩra twaraba nĩguo wirekererie wĩige mathitirethi thĩ, tũkaina karĩ thĩ gakongoya. Atĩrĩrĩ, waigua nĩ kuongerera wathi nĩ atĩ rĩu kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ tũkagĩa na mweke wa gũthathaiya Ngai ĩmwe kwa ĩmwe. Thaa 3 kinyagia thaa 4 tũgakũrehera ma DJ matiganĩte magagũtukanĩria nyĩmbo iria mwaki na kuma thaa 4 tũkaina mĩthũ ĩkarega ndare. Aini arĩa ng'ũ a nyĩmbo cia kũgoca Ngai makaina ĩmwe kwa ĩmwe kinyagia thaa 6 ũtukũ gatagatĩ. Mwago mũtheri ũngĩgĩtigithia atĩa nĩ kũinĩkĩrĩria na MC Kĩhehenji wa Gĩtawa. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereva a gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving rutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa mũingĩ. Urutani witũ wa utereva ni wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA, na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na Smart Driving License. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcibici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa 5 barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kũrigania na TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ĩno nĩ ceceni ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
nĩ ngatho gũtuĩkara ikuhĩ nĩ twarĩkia gũgĩcokereria orore ingĩ tũgĩthiĩ na mbere. Gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 no kĩrakuhĩrĩria na mũingĩ wa kaunti ya Meru marauga ciama ticio igakorwo ikĩmateithĩrĩria gũthura mũtongoria ũrĩa marakenda. Maugĩte marenda atongoria arĩa makũmarehera kĩonie kĩa mathĩna marĩa mamũkũrĩire maitho matũra-inĩ. Oho maugĩte kura yao magĩkiria mũndũ ũrĩ na wĩigĩrĩrĩki, mũndũ ũrĩa ũrahingia ciĩranĩro na ũramarehera uthii wa na mbere. Kawaida wa Meru hapa tunakuwa na tradition, tunakuwa na culture yetu. Wakati mwingine wa Meru wanafuatilia sana ile kazi wanaweza kuona kwa macho yao. Na ukiangalia bunge iko ya MCAs na National Parliament. Hapa Meru inakuanga madoadoa. Watu sana wanafuatilia ile mambo wanaambiwa na viongozi wao na ile maneno ile mambo wanaangalia kwa macho yao na ile kazi ambayo inatendeka. Sana wa Meru wafatingi mambo ya vyama hapa na pale, lakini wanafuatanga kazi ambayo wanaona kwa macho. Sasa ukifanya analysis hapa Meru, kusema kweli mambo imeenda chini kidogo na watu kulingana na ile maneno wameangalia kwa macho yao wenyewe. Hiyo ndio itafanya iwatolee kiongozi ambaye ataweza kuja mwaka wa 27. Chama senye kiko na maarufu kwetu saa hii ni UDA. Sababu kuna vyama vingine ziko lakini ile naweza sema saa hii umaarufu ni UDA. Na tunapenda hiyo sababu hiyo ndio iko kwa serikali na hiyo ndio iko na viongozi wetu, na kama asa wenye tuko kwa misitu tunaweza sema ile manifesto iliundwa na UDA ikasema bottom up. Sisi tunaweza samulia ni nini na nini tumefaidika, na ndio tunaunga mkono hiyo chama. Juu si sababu ya chama ama nini, ni ile mapato ama manufaa tumepata. Mambo ya kuangalia chama, unajua kile kitu mtu amekufanyia ndio unafaa umkumbuke nayo. Wenye hivi vyama vyote, if they are not youth considerate, especially kwa zile nominations zenye watakuwa wanapea vijana, kama watakuwa wanapatia watu nominations za PWD na kama manifesto yao haitakuwa inaangazia maneno ya ajira kwa vijana, sababu hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa hapa katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo itakuwa kazi ngumu sana na vijana hawataweza kuwapatia nafasi za kuongoza. Na tukiumari uteti tumurekeshigie ugima wa mwiri kuria murimu kimiri wa malaria ukoragwo ri gwati munene kuri ciana iria ikoragwo thi wa miaka 5 kuria ciana ici ikoragwo ati ni iragwatwo ni murimu uyu ona makiria. WHO yugite o muthenya mwana umwe ni akoragwo akiuragwo ni murimu uyu wa malaria, na tiga kurumwo ni rwage mutumia wohete nda no akorwo akigwatia mwana ucio urenda murimu uyu wa malaria. Maureen Wanjeri na Ndeto makiria. Murimu wa malaria ni umwe utambaga ta mwaki wa nyeki na makiria icigo-inĩ cikoragwo ciarahĩte maĩ maingĩ. Tũrĩ wa thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching Referral Hospital na tuko tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ Janet Cruz agĩtũthomithia maingĩ megiĩ murimu wa malaria. Ndũkariganĩrwo kũrĩa kĩũria gĩaku kũhĩtũkĩra namba thĩ wa screen yaku. Nĩ mĩrimũ na ũrigiti. Kwa majina naitwa Dr. Koros Janet, mimi ni the head of department katika department ya internal medicine. Hii hospitali ni Kenyatta University Teaching Referral Hospital. Malaria ni ugonjwa ambao chanzo chake inaletwa na aina ya mbu tunaita Anopheles. Na ugonjwa unasambazwa na mbu katika kutoka mtu mmoja hadi mwingine, na unabeba parasites ambao yanaletwa katika ikiingia kwa mwili wa binadamu, unaleta ugonjwa unaitwa malaria. Aingĩ moe dalili cia mũrimũ wa malaria nĩ kũhiũha mwĩrĩ na gũtahĩka, no reke tũtaũkwo makiria ma dalili ingĩ hoka nĩ ndwari ya malaria. Dalili za malaria yaweza kuwa nyingi sana. Inategemea kwamba ni tunasema ni severe kiasi gani, lakini sana tunaona ambao tunapatikana na shida ya malaria watapatikana wakiwa na joto, wengine wanasikia kutapika, kichefuchefu, wengine wanatapika, wengine wanaumwa na kichwa,
wanasikia kwamba mwili umechoka, wanaumwa na zile joints, na ikiwa mbaya zaidi, ikikuwa ile tunaita complicated, mtu anaweza pata kama hizo kuanguka, kupoteza ufahamu. Wengine pia wanaweza pata kama wako na kifafa, shida kama hiyo. Hihi ni amari ugwatini munene wa gucemo ni ndwari ino? Katika hatari ya kupata ugonjwa wa malaria ni sana sana wenye wanaishi katika tunaita endemic malaria, zile eneo ambayo kiwango cha malaria ziko juu sana. Katika nchi yetu ya Kenya tunaona sana sana katika area za Nyanza na Western tunaona kwamba viwango vya malaria ziko juu, wako na hatari. Pia wajawazito wako katika hatari kubwa ya kupata malaria, na pia watoto ambao wako na chini ya miaka 5 pia wako na hatari kubwa ya kupata malaria. Ni atia mundu angihota gwithemana na murimu uyu wa malaria? Kujikinga na ugonjwa wa malaria, tunaweza sema kwamba unaweza jikinga kwa kutumia kama zile neti za kujifunika, ambayo sana sana ambao wako katika maeneo ambayo malaria iko katika kiwango cha juu. Pia tunasema kwamba unajaribu kupunguza wale mosquito ambao wanabeba hii malaria kutoka mtu mmoja hadi mwingine. So tunajaribu kupunguza hiyo mosquito katika maeneo kama kupunguza maji ambayo yanalala karibu na nyumba, kupunguza kama zile bushes ama nyasi ndefu ambayo ziko karibu na nyumba, kwa sababu hapo ndo hao mosquito wanalala sana. Pia unaweza tumia zile dawa za kunyunyiza kujaribu kuwaua wale mosquito. Alafu kwa pia hivi miaka ya karibuni tumeona kwamba serikali na zile WHO wameleta hii malaria vaccine ambayo yanatumika katika maeneo ambayo viwango vya malaria ziko juu sana, na wanapea wamama wajawazito na pia tunawapea wale watoto wachanga kujaribu kupunguza wasipate hatari ya malaria. Hihi marigitari magitagira atia atumia aria mohete nda kumana na ndwari ino? Wamama wajawazito wako katika hatari ya kupata malaria kwa sababu ile wakati wa ujauzito tunasema kwamba immunity yako iko chini. Na hiyo ndo wakati kwamba unaweza pata malaria kwa urahisi. Na hiyo ndo wakati katika maeneo ambayo malaria iko juu sana tunaona kwamba hawa mama wanapewa dawa kukinga wasipate malaria, wanapewa dawa wakienda hospitali ile wakati wako wajawazito. Mzito, hiyo ni dawa ya kukinga, na mtoto akizaliwa wanapewa ile chanjo ambayo tunaita malaria vaccine. Kuri uguo Ndagitari Cross ni atatarivetie fata wa mundu kwaga kugonderera riria agia na dalili cia ndwari ino. So malaria nitasema ni kwamba ni vizuri kama the public wajue kuhusu zile symptoms zenye tumeeleza kuhusu malaria, wajue kwamba ukisikia hii malaria, ukisikia hizi symptoms hujue kwamba ni vizuri uende hospitali, uende uangaliwe hii inaweza kuwa malaria. Na wakati wa saa hii tuna hata zile hospitali ndogo ndogo tunapata kwamba wako na zile test za kupata kwamba uko na malaria, uende uangaliwe, na ni vizuri kwamba upatikane na malaria mapema, kwa sababu ikizidi kukaa masiku zikienda unapata kwamba inaendelea kuwa nyingi kwa mwili yako na inaleta mashida. So ukipatikana mapema, utibiwa mapema, ni rahisi kuliko kungojea sana, na matibabu yako katika hospitali zote hadi zile ndogo sana. Na ni vizuri pia hizi chanjo ambazo zimeletwa kwa watoto wachanga katika hizo maeneo, ni vizuri watu waende watoto wao wapewe zile chanjo za malaria, wale wamama wajawazito wapewe zile chanjo katika hizo maeneo. Na vile tumesema hiyo kujikinga, ni vizuri kwamba kila mtu achukue hizo tahadhari. Hihi ni mitaratara iriku thirikari ikite niguo kunyihanyihia marero ma ndwari ino thiini wa bururi? Sana sana utakuta kwamba sisi kama wataalamu tunajaribu kuwaelezea. Utapata kwamba serikali na pia mashirika zisizo za serikali zinafanya juhudi nyingi sana kuwaelezea public kuhusu malaria. Pia kuna zile neti ambayo zinapeanwa na serikali katika hizo maeneo kudhibiti malaria, na pia zile services za kutibu malaria tunaona saizi yapatikana katika hospitali ndogo zaidi.
Vifutari wa KU Referral ni umwe wa mavifutari maria mehotanĩire gukorwo na arigitani mohĩgĩrĩire harĩ kũrigita ndwari ĩno, oho gukorwo na mashini cia kĩrĩu hoka nĩ ithimi. Hospitali ya Kenyatta University Teaching and Referral, utakuta kwamba Nairobi viwango vya malaria ziko chini sana, ni ngumu sana kupata malaria humu, lakini hii hospitali yetu tunapata kesi za malaria na sana sana tunapata referral zile complicated malaria. Sasa ile imefika kiwango cha juu sana na imeleta complications. Hizi ndo sana sana kesi ambayo tunapata katika hospitali zetu, lakini tuko na wahudumu specialist ambao waweza kutibu malaria, tuko na zile maabara, tuko na picha ambayo tuweza kuangalia complications zote, tuko na huduma ya ICU. Tunakuta kwamba malaria ikikuwa severe sana inaweza fanya mtu hadi apoteze fahamu, na watu ikikuwa katika kiwango hiyo lazima walazwe katika ICU, na tuko na hizo facilities kwamba tuweza kutibu hawa wagonjwa wakiwa katika severe state. Na hau no tũgwĩkĩrĩra gaturumo harĩ nderetu itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, mĩrimũ na ũrigiti ndwari ya malaria. Njĩtagwo Maureen Wanjirũ. Nĩ ngatho hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ ma kĩo gabiru wikendi. Nĩ ngatho kũrĩ we na arĩa matigĩrĩra mohoro maya magũkinya na njĩra njagĩrĩru. Njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ, mũtathĩi na njĩra ya ciĩko Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ, araika mwena Ngai maroko gĩtĩro tukwa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete, onake Ngai akwendete ona makĩria. Thiĩ na mbere gũcagũra Kĩheo TV.